Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete klip sa YouTube-a bez programa u HD-u. Izaberete vaš klip, uđete u neki klip i kopirate link od klipa i uđemo na ovaj sajt keepvid.com. U ovom ovdje polju pastujemo URL klipa i stisnemo download. Ovaj sajt radi na javi, pa će vam biti potrebna java da biste mogli skinuti. Kliknemo run this time ili pokreni ovaj put ako vam je na srpskom. I možda pre ovoga će vam pokazati jedan prozor na kojeg samo kliknite OK ili run, tako nešto. Opet kliknemo pokreni ovaj put. I što je dobro, ovdje možete izabrati u koji hoćete format 3GP, FLV, MP4, WebM. Znači najbolje izaberite ovaj MP4 i možete izabrati rezoluciju koju želite, ali najbolje vam je najveća, u ovom slučaju 720 piksela. Kliknemo ovdje download MP4 i nisu mnogo veliki fajlovi i ne gubi se kvalitet snimka. I evo klip u HD-u je i ne zauzima mnogo, 1 MB u ovom slučaju, a bit će nekima veće ako duže traje. I to je to u ovom tutorialu. Hvala vam što ste gledali. Ako niste nešto razumeli, pitajte u komentaru ili na Facebook stranici. To je to. Ćao!